Kumno perlok bero sa sisian pat ngapriang sngobhaya phi syakani ke channel jonga khasi tarka. Kani ka kait da kala jam e phi le kumno phi bread no em to wat ju bread re ya ka kait te sa shet ni jing ba mo te best bhau ni banana cake te shukhem no kum to ai tang after li la biang hi te la dep khem pade ngi thap no hakabul ta ai uni sini bangala dep teliar siteng pela ka jing thiang te phila ban anta hi mo ai lang ber kani ka peleng after li te saking baha du bakandala milai baha to ka peleng sini ber kani ka kaj ka ba jam kumni am ka thiang ru ka thiang te long nai da ai sini palat re long da ai sini bun pade kala long thiang pada kam da pang pat mo tangi shat thiang palat ru kam tis shu pada sai umeda si pela kanu ka pela ka phithau am sai da kata hi ka pela ne ka bol ema kani pare ka de ka baking powder me peng ai pe si shamai duna bahe ka to ka shamai sa ai bar kani kamlu tang khandiat sa king shwa kumni jai king shwa da kani hi ka jing king ka ba ngale kani mo ta adam nang ta pade ngin sa ai sa ka umpnyang ru ka umpnyang pade ngin ai duna bania ka steng pela nai ai resteng pela ai duna amanda ai bun pade ka sakhleng pelat phila ban ai da ka makhon ru tamba nganga ai da ka refined oil sa ai kani ka vanilla extract si shamai samilai baha had bakandala khle baha kani mo kani par katri ka bangala de pen kre lupa ngala ta umpnyang bad umoida tengala then no katuka bangala de pen ready mo tu butter nalor pade sa beruni chocolate chips khendian te sab shet no poka awan kumba 640 degree hapdeng stengketa kani kala long dakala peja em da pisai naka awan dakala peja sa yaot sai persang mo perlok kasuk bhaban yeshen khobli sibun bapilai pe yekani ka video Sngoba like subscribe but share